ngasi aikoina naina jadori bisi judicial administration in Manipur lengak while Pangkhak hojik oiriba phibam sigi matangda Manipur ki praja punamakta waising asi thamnaba aduga airiba wafamji public domain ta thamnaba ai thamjabani aina ahamada ai thamjage aina nainabasida maruaina special reference di haugi Manipur High Court ta leiriba case singji pending leiriba case loina na Manipur High Court hoji leiriba election petition akoi ki kunta taru akoi haugi ba election da akoi ki dagas tharak na madu pending leiriba adai ki special reference adai da naina jaga da bani aduna akoina naina jari bisida Manipur da leiriba legal fraternity da leiriba marupang ken punama legal luminaries hiram sida khangba miyam punamana akoina thamjari bisi public domain ta akoigi hiram sida khari hen pak chawna khana naina rak na ba da wakal phangna ba taw yabane aina thamjari democratic country amada judiciary have bisi othongna mana lauriba role si othongna chawre tasengna ma hairaga democratic parliamentary system Bharat Brashagumba aduga laifakta di taseng hairaga bichar haisi leitraba bichar loisang amasung bichar haisi yawdragadi if there is no judicial administration, there is no judiciary, there is no democracy at all. Bishar wayal leitaba leipak ama sasona mahargadi madu democracy leitaba leipak amagumbani haina akoina haibada laloi akoina khudam moina lorukanda yengba yai akoi karigumba football sanam kanda akoigi judge out of football boxing thinam kanda judge out of boxing prithvi da malim na miyo be khunai na pa ma sanari ba football si magi leriba niti niyom aduga madugi rule mayam du yaw duna karim kanda court du kayam jawni mi kayana sanani judge jawni ga na judge du yaw du sanara ga di madu yengbi na balai roi adumna parliamentary system of democracy da judiciary haisna lauriba role si chapchana ganatantra haisibu akoi yokna ba ganatantra hajitamna me if there is no judicial administration there is no democracy haina haibada lalo hena kali akoi Manipur si karamba akoi gi lamdam ma oirami akoi gi ngasi leiriba judicial system si kari oiri akoi punamana khangi madudi Manipur si Indian Independent Act ki makada maning tam leipak oiro matungda Manipur na masana maramdom oijaba maning tam leipak ama oigani haina semba Bharat ki Manipur Constitution Act to madugi provision da aikogi judiculture aikogi judiciary asi chapter amada nainai aduna maduda aikogi Manipur Chief Court aidna just like a Supreme Court ka sab manana pick aba missing yamjada ba maning tamna la ko leipa asina aikoi sab saba while patap torambagi aikoi Manipur Constitution Act da armami tai madu matamdu leiba aikoi Manipur gi maning tam leipa to madu gi maning tam lamdam kingdom do madugidi aikogi sabsaba aikogi Supreme Court amagumani aduna tasyanamag Manipur si masana lengak wail fatapta tapsana judiciary ki system la leidna la ki adug malamdam amani adubo
ngasi akoi Bharat Barsigi manungda akoi na Manipur na Bharat ki manungda independent akoi ki country amagi democratic country amagi state amo ena ngasi sahi humdram nga lakpada anda akoi ki ngasi ki akoi ki judicial system da ngasi ki judiciary da praja na akoi ki thajaba walakpagi akoi ki mami ta badu adugumba akoi leirabra haibagi akoi da singnaba phawi maramdi akoi na khangre madudi akoi ok lisingani sumna kungani thoida Manipur ki assembly election tawre hari ba election do karmaina tawgi ge che aina mu mayam da hangatna ngasi gi fresh ta duga tabiri ba miyam khwaida madu hangatna su kan dre madri madu gi 2022 gi election do kan tawgi haido mayam na khangre yam na thoido hendo na mayam na tu kari haini ki tu ka chana hangoi na ngangari ba wadi bot thada ga ba electoral EVM machine da akoi gi WhatsApp thadna wan punjalaga putor e haiba gi wapam do madu baro punung ta loina ta ga ba malem gi me khunai na loina ta ga wapam moy madugum ba akoi gi election do madu hek loi ba kan da akoi gi baro ki samvidhan gi makha da aduga hojik lairiba parliamentary system of democracy gi chaliba judiciary gi makha da representation of people eki makha da Manipur ki seat humpu laiba assembly da seat kuntha taruki aikoi election petition file tawi hari be election petition da she mayam khangbi baduni madudi Manipur high court na bichar tawadabni aduga Manipur high court haiba masi makti masigi aikoi ki judiciary gi magi hujik lairiba aikoi ki koi masing asi seat mangalai seat mangalai ba Manipur high court se masina aikoi ki 36 election petition madudi seat humpu gi manungda kuntha taruk hairagati aina khanbada badu it will be the record breaking it is the record breaking akoi event amani record breaking it is a record breaking not only in the country but in the world seat humpu leiba assembly da akoi gi seat election da case kuntha taruk tawi hairagati madu ai Bharat Barsha da madu gumba record lairangoni tajde prithvi da madu gumba record lairangoni haiba tajde madu ai tajde madu ai lairamba ai ain khangda tra adu ai ngasi bawdi ai madu record to phang ngamde laite aduna hariba election petition ji kanana tawani high kanda high court na tawani akoi gi leiba high court se masigi capacity si judge manga legadabani adu judge manga leiba haibasi 2022 gi February thadagi election petition kuntha taruk file tawro bhabada Manipur gi akoi gi leiba high court se amta su full bench judge manga idu leihide karim kan sometime it was happen judge mari leiba ta jatiya yawre adu otherwise judge ahum kaktana walk to lai judge ahum aibadi working capacity sanction strength manga leiba judge manga leiba da judge ahum na walk to ba haidi madigi percentage is only 40%. That means Manipur High Court ase asigi manungda asonda akogi prithvi gi record oibe aba India gi record oibe aba case da kanda sonda bisar tagodori ba sanction strength manga leibodo madudi ahum gakdana that means 40% gakdana akogi work to na lai have 40% gakta capacity is work to na lai maduna maram oiraga akoi hoji bhabuda election case kuntha taruk ase masi manungda ani di loigre adabu kuntha taruk chi sing manungda karigumbadi kuntha taruk chi hoji pending lai aina swaida mayamda khadabda nungaina ba hajiningi madudi election petition haibasi tha taruk ki manungda logedam se RPN na representation of people ek section 86 na
election petition laise masi tha taruk to loyo hai adugi manungdagi amo karimkanda sometime it was happen Pokhrem Sarat Haiba Amana Supreme Court to over case some of the Madu Manipur High Court directed P Madudi Prithviraj versus P Sarki case the election petition yet Tatar to Levi and Tatar to Loyohana and Supreme Court Manipur High Court directed P Aduna Agogi Adumo in among Nasi Sahi Om Sudale Rick Tam Logataba Sahi Anikang Ire Say any cooking higher about the Hujita, a case may am the Hujiki case may am the fending lady. I know Manipurgi governor ICTM the later may even I know Manipurgi governor the Iba I could get cities here. Stay that I could get 24 July the Manipurgi governor CTM aduga madugi refer toroga ina governor the dio letter of evening governor the eva dio letter do maduda aina kange madudi hujik akoi manipur gi akoi bar gi association gi member karana ada satna aina eva city gi governor the iraga chief justice tani adagi manipur the ge akana law minister dani aduga loina na hujik lai chief justice chani aduna madu iriba dugi matung dagi handakti ekoi gi hujik hairiba ekoi gi chief justice sama ngasi laktana ekoi gi mangda ngarang ekoi gi no lai re sida hanagi lairamba chief justice to ekoi gi D Krishna naiji ekoi gi Tang Tara Mari September the Mai Loire. Tang Tara Mari September the Hell Oibaga Justice M. Sundar, Chief Justice High Court of Manipur, just M. Sundar, ever Justice, Chief Justice winner. Tang Tara took the Wasak Logre. Oik Aduna Hadakish the D. Shem Hadakanda Hana Akoi Hanagi 2022 the Chief Justice akoi hape Manipur government amadu join to honde haibadi judge masing wali hain aina hajabado aduga case masing yami high about the in spite of the all this problem in the High Court of Manipur Chief Justice Hapakodo it was not allowed to join in the High Court of Manipur by the then Manipur government, Mr. Viren Lito government, Madu Yahangi there. Adagi Amu one middle Diligidu Akan Mubera Toria to Corneri, Shan Harakan Aina, a law minister, the Chief Justice, Adu Chief Minister Karagaba, Chief Justice joined again the color about the Adam Yadar, Lairagati. Chief Justice like Tabata. What will you with the mechanism? I Chief Justice, I wrote a letter to the Chief Justice, please work out a mechanism. Karigumba Chief Minister Ramana, Adugi Chief Justice, Yadi, some high letter, the Chief Justice Topata. Nagi system domated walk out of a high middle, which is not in the Agre. Aduna 2020 to give February Tadagi. Manipur ki High Court ta amtasu mapung phaba judge phanga leina election petition mayam aikoi gi mang da tariba election petition mayam se amtasu aikoi gi judge manga na tawte judge ahum na dung tawla ya adi mathakta ina sai mayam da ngachagre madudi aikoi gi election petition lai se tha taru ki manung da loyo haibani adi mathakta Tatarki Matung the election petition, the lawyering color. Try the election petition, the lawyering color to Supreme Court Muchana Bagi Tanja lady. Supreme Court Muchakani. I don't know the Hojik Shahi Ani sure of the Hojiba the Tatarka Loyo have a case, may am look pending Togna Namdan Nusum Tamagati Karambakanda Manipur judicial administration.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ 2020ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 2017ꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ इलेक्शन तब कांदना चुमदबा अरानब मैम तौरग लाब मधुगी विचार तौनब हाई कोर्ट लाकांद हाई कोर्ट मधु निंगथीना विचार तौदना अरानब सिंगु सरकार चलंग्रगा फुमजंग्रगदी कराईवाद जुडिशियल सिस्टम दी हिंगदोइनो कराईवाद डेमोक्रेसी हिंगदोइनो चुमदबु विचार तौरग दंडी पीवा अचुमबदुबु प्रमोट तौबा हाइबदो मधु मणिपुर हजिक जुडिशियल सिस्टम होइथोप यारिब्रा गवर्नर अखोई बार की फेटर्निटी मैम अखोई चतना हंदक की चीफ जस्टिस से मतम चान जॉइन तौनबीरे मधुगीदमत आई ऑन बिहाफ ऑफ द माई पार्टी एंड माई सेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर अखोई थागचरी अखोई हजिक अनौब चीफ जस्टिस मतम चाना अखोई जॉइन तौनब हेत पुरा फापग हेत अखोई चार्ज लौना ट्रायल हेत होना तौरीसे मधुगी अहमद थागत थमे अनीसुबद अखोई अइना मयाम पुनमुना मतम मयब कयागी ममांगदगी वालिब जज अनी हापोइजे मसे अनीसुबद याम थुना हापी बताय होजेक सही नहीं सुजल आपने याम थुना हापी बताय अरोदी हुजिक जज हापेना हुजिक जज मंगा हेत सुरेरगा हेत प्रभाव हेत अखोई विचारती हेत तौब याब नतेबा अदोरगदी करम हाइना I request the authority, I request the Chief Justice, I request the Governor, I request the Law Minister to work out a mechanism. करम हाइना हौजे अखोई मणिपुर की हजिक लेरिबा हाई कोर्ट पंदुना लेरिबा केस मैम से करम हाइना थुना लोइथोकदगे हाइबसे करम हाइना थुना केस की लोइथोप यागदगे जजनी थुना हापीबा जजनी थुना हापग लोइना मेकानिजम अमा पुथोगा नमित खुदिंगी हियरिंग तौबो हाइरसु अमबु ओइरसु वर्क आउट तौबो मेकानिजम अमा पुथोपियो हजिकी लेरिबा मवंगसिददी सेंग हाइरकांदा मणिपुर प्रजाना अखोइना मतम अमदा आदा अखोई मणिपुर भारत वर्षद याउदिंगदा निंगथीना लेबाक वायल पथाप की चंद्रो लाकबा मजर एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अखोई तोंगान सुप्रीम कोर्ट कुब लेदना निंगथीना वायल पथाप लेबा अदुम लेबाक अमना भारत वर्षद यारुकांदा अखोई इलेक्शन ख्वाइदगी अवांग थाकी मवंग क्राइम तौब मी मयाम अमा इलेक्शन ऑफेंस मैम तौरीब इलेक्शन ऑफेंस मैम तौरीब हाई कोर्ट लाकाना मधु विचार तौब ngमदना मोइबु लेमना थादोकिबा हाइबसे मणिपुर की प्रजादगी जस्टिस मत्पनेबा अखोई मणिपुर की चदा प्रजादगी जस्टिस मत्पनेबा अदुगा मसी पनमखी थोलिबसिगी मरु ओइबा मरमदी तसेंगना हारकांदा स्टेट सरकारना हारिबा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर्स की मतुंगिना जज हापाइबसे अखोई मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर हाइबसिगी मखादा लई मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर की मखादा जज हापकदब मतमदा था तरुक की ममांगदी हौना अखोई मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर सी तौरगा मोइगी जज हापगी प्रोसेस सी हौगदबनेबा कॉलेजियम मैदना मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर की मखादा कॉलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऐसे था तरुक की मांगदे हौगदबनेबा सही अनिहुम लेरबसिद मसैद सिद कॉलेजियम मधुगा थिंदद्रगा तौरीसे मसिना मणिपुर की प्रजाद अखोइद चिंगनहलिबदी हुजिकी हारिबा जुडिशियल सिस्टम से डिले तौदना जज हापदना चीफ जस्टिस लाखो कामद संहनदना केस मैम से डिले तौदना सिगुंबा अरानब तौरीब चुमदब तौरीब मैम से मसे कोर्ट निंगथीना दंडी पीब ngमद्रिबसी डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी की मराई भक्ता हजिक कोर्ट की इज्जत सोप प्रजा पुनमना भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी की जुडिशियल सिस्टम
ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ I repeat, I appeal the Governor of Manipur again. And Maki initiation the Chief Justice Matamjana Lakwa joined over the Harawe. In the meantime, Judge Ani Atu Matam the Hafi Gani Asatawi. In the meantime, also, Judge Ani Je Asi Hapagalenana, Haugik Aujik, Manipurgi High Court, pending LEIRIBRA case, Kuntaga Taruk, Madudi. I say, it will be the highest record in the world. I know LEIRIBRA, Judge Masi, in the interest of the judicial administration of the state, in the interest of the parliamentary system of democracy in the country, Governor, Chief Justice, Marie Lane, Masi Packet Pirkani, I Tajay.